Eishomero rya Kitojo Primary School rukushangwa omuri Kitojo bugamba Rwampara notangara habwe mbeera mbi ey'erumo bwa nyuma yo kutandikwaho omwaka gwa 2018 abo kwanyowe nahindi kurara hamwe ni aharwa akatanda kanje kace na kaburangi katyo abo kwatinkata mu kitanda cyango kandi omisho ganje akashenja karimo harimo ubuhunga harimo sefuriya mbwe nore condition nkejo ahabwo kwenda kuhindura mbeera y'ishomereri abanyishengero ba district ya Rwampara bebembirwa munyishengero kazimore asimwe batebekaniseho kujaguza kwekiro cy'abakazi aho sente nyamwenge zirondinwe kubasa kombe ko buraro bw'abashomesa kandi twekirizana ngo sente ziturarunda ne fundraising erabeho tuzihereza umwanya ogwa Kitojo Primary School ahabo byetengo ebigwine no kukira munonga oburaro bw'abashomesa twina masiko ngo twaza kombekaho oburaro bw'abashomesa abashomesa baza kutandika kutura aha mwanya gwabo gwakushomeseza abana akomuntu yabana ashomesa abana akarara mwanya ogwe tumanyisa ngo na prep na basako bashomesa omukiro Abanyarwampara bwa hati bina masiko ngo kwija ko muhwezi wa mukuru w'ihanga ahabiro mukaga byo kwezi kwa mukago mwaka ogo kibasa kwija kucendeza ahabizo byo muruka gwa Kitojo ogweherire gonka ahiguru yorushozo rwa Rwampara okostingo mukoro ogu nkuza kutuyamba munonga bo kuba vice president ninka president tuja kumugambira ibinde bituteyine twareba honka health center tu itwareba yabatene munangwa n'ekitanda cyona inkorwede kitanda twakitunga kandi nebinde twareba ibikwetengwa ibikamya ngo tuja kutunga kandi ishomero twareba natwe ko kureba ureba ryo mu mbeera mbi twayeraganisa ngo ikitanje kitakahwireho shimbekombekaho ibirasi bibiri Eishomero rya Kitojo Primary School katandikira hamusinge gwekanisa omwaka gwa 2018 biturukije kutwarwa government omwaka gwa 2086 aho rushomisa abantu bamani kandi abaturage bo mwanya ogo bina masikongo ryaheza kuhunduzubwa nirgije kutungura omutindo gwebyo bwegese omu district ya Rwampara gasha kwa Aiden Bataringaya